tu na yan hun thar leit la hiam thlanga ina kang mek a tu na kang mek chak che in so a kang kai le tran don ni na lang darkar chan ve ve la liam to mai the kan tran na hi et lai leit lan hiam kha ni a leit lan hiam thlen ma hun thar biak in thlang lok ani so kang kai le tran ni in na langa kilai lok khi fire department office ani a hei tun thleng ke thleng lawa amma khop me an la shelo nge ni information an dong lo ti na nge ni hei fire department motor eng ma hmul ani lawa an thlang lok ka ina kang me ka hei ngatin la chet lo ni